I dobar dan ljudi, danas ću vam pokazati kako da gledate filmove, serije i ostalo besplatno na vašem Android uređaju. Vidite, imamo aplikaciju Showbox. Naravno, ovu aplikaciju ne možete skinuti preko Play prodavnice zato što je gledanje filmova i serija besplatno ilegalno. Mislim, gledanje serija i filmova je ilegalno. Tako da moramo da je skinemo tako da morate da je skinete preko vašeg brauzera, Google Chroma ili interneta na vašem telefonu. Ovdje ljudi, kao što vidimo, imamo najnovije filmove Jurassic World, Ted 2, Estranged, Spy. Ljudi, ovdje možete da gledamo i neke serije. Sad ćemo da vidimo TV show i serije. Imamo Teen Wolf, Orange Black. Ljudi, imamo izgleda i neke crtače ovdje da se gleda. Imamo ljudi sve epizode The Walking Dead-a. Sad ćemo pustimo neki film da bismo pokazali. Ljudi, ovdje slika je odlična, nezamislivo dobra, mislim bolje nego na kompjuteru. Vidite, imate da namestite low, medium, high, možete da instalirate. Ali ljudi, dok instalirate, nemojte nikako, dok vam se ne instalira, nemojte nikako da puštate druge filmove jer vam neće raditi dok se ovo instalira. Instalacija služi, pošto ova aplikacija treba internet instalacija, služi da film imate automatski u vašem video zapisu na telefonu i da ne biste morali da čekate na internetu. Sad ću vam pokažem sliku. Znači, slika je nezamislivo dobra. Znači, bolje nego slika na kompjuteru. Samo da sačekamo da se film učita. I eto ljudi, to je ta originalna i jako dobra slika. Tako da to je film Ted 2. Ljudi, kao što sam rekao, ovo ne možete skinuti preko Play prodavnice, tako da morate da ga skinete preko vašeg brauzera. Idemo na Google i kucamo Showbox, SHOW box. I ljudi, ja mislim sad ljudi idemo ovdje. Idemo na Chrome, tako je najbolje, uvek. Evo ljudi, ovdje negdje će da vam piše da instalirate aplikaciju. I ljudi, kad vam se ova aplikacija instalira, idite na nepoznati izvori, idite naredna i onda idete instaliraj. I to je to ljudi. Ljudi, morat ćete skinuti i ovaj MX player, ali za MX player ne morate ići kod vašeg brauzera, samo idete na Play prodavnicu i ukucate MX player. I kao što vidimo ljudi, to je ovaj MX player, to vam omogućava da gledate filmove u najboljoj rezoluciji, da gledate filmove, da je slika dobra. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog tutoriala. Hvala vam što ste gledali ovaj video i vidimo se vrlo uskoro. Ćao!